Ayo. Nay, mayong hapon. Kanang kaman si Veronica Salarda, no? O taga ano minay sa office ni sa Santa Catalina. Na may pusugo gud sa amo agi padala nga kuan katong kuan sa loan notice. Nag-loan ka sa Santa Cat? Nag-loan pero na anong te kuan na may ito ganay. Naman sa kontrata oy. Oo, pero kay may notice man gud didto nga 5 months daw wala na bayaran. Matabang ri wa bayaran na. Automatic man Santa Catalina ko no hapon na din ko. Dili, nanay may pa-receive lang nga notice, ibilin lang namo. Ito lang ka. Oo. Aman ron. Nasa among sakyanan, sir? Santa Catalina magala di ato. Opo. Oo. Sa laki man ang mga kolektor na mo, kami tigatod rami sa mga letter. Naday sakit eh? Unsa man? Asma? Ay, asma. Ah. Ala, sige lang, hinay lang ah. Ale, dere tate. Kaya pa kate? Sige, dua mo sir. Tabangin lang. Friends! Happy birthday! Sige kate. Ano edad ka ron? 67. Dali sir, dali sa picture sa ta. Picture sa ta. Oh. Sige lang, okay lang. Guwapo magyapon. Oh, dara, nastupad. Muna akong problema rin gatos ko sa kakwapo na. Gani, dira ta. Okay. Happy birthday. Oh, daghan kwarta oh. Oy, ngayo ko niya ya. Oh. Ang maintenance. Okay. Sige, kabalo mo. Te, kung kinsa nagpadala? Yes na siya. Sige, naay mensahe para sa imo ha. Ano siya to, mama? You have been through all the hard times, pain and sorrows in your life, even to your health condition. But still, you are very, very positive, courageous, and believe that you are loved by our Almighty Father. Despite of all odds and challenges, we hope that you will continue to serve God. And we, as your children, sees how strong you are. We love you so much, Ma. We really do. Thank you for everything, Mama Viring. Your love, understanding, and care since the day on our childhood. Happy 67th birthday to you, Mama. We love you so much. From your sons and daughter, Roel, Limuel, Erwin, Arman, V. Mark, and your one and only princess, Rejoice. Ang surprise gikan kay Sir Erwin all the way from New Zealand. Yehey! Happy birthday! Si Kuya manuhag. Te, ayaw tagayon niya, tiya. Ayaw tagayon. Yadi, gid ka matagano niya. Sige, te, mga ayaw mig mensahe nimo para kay Sir Erwin o sa tanan nimong mga anak. Sa imong ikasulti sa ilaha nga gi-surprise kanila sa imong birthday. Salamat po. Kung magtaong mamaginganit sa kwarta niya. Dapat ko'y tambal up tulong kada semana. Salamat kayo rin yung tanan. Salamat kayo. Sa langit akong kalipay. Pwede Okay. na magpaon sa Ginoo. Ala, oy, ayaw po. Ayaw. Te, more birthdays pag gani kay sunod sobra pag dire. Daghan pag yun. Oo. Yeah. I-greet sa si ate og happy birthday. Happy birthday ring. Kiss na yun. Ano naman pag si ate? Oh. Ano mo na? Inya ka daw. Unyara daw? Secret lang? Oh. Special gito ba kay unyara, no? Duwa mo na? Okay. Ayag pa ron ba? Ayag pa, okay. Te, happy birthday. Magkanta sa taog, happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Onya, nalipay ta karon? Lipay kayo, ginako ka ginawa. Oh, daghang kwarta. Napagay dako kayong lechon te oh, nay lechon na. Oh. Oh, wala na kita ya. Oh, nay lechon. Okay. Oo. Happy birthday. Kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Happy Mino nga kami ang napili sa inyong mga anak para maghatod karon og sorpresa dere og nakita namo nga murag na happy jud si ate no sa regalo sa iyang mga anak. Happy te? Oy. Sige. Happy birthday. Palakpakan natin natin Dareng. Oo. Happiness we ride and deliver with pride. Sweet joy we love. Galing to sa Sweet Joy Guild of Surprise. Always by your side.